Jadi eko deta bantu ya roh. Abe mana mana maruka. Toba kaya aku apa aku ya bunga tala. Bo. Bo. Ma para sa di ko mancani guru TKK. Salatullah salamullah ala toha. Baka singo jungi ko kan susular anu colong ni. Yasin habibillah. Dia mah dengkin itu tuyul. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Panggut tanre to tanre. Abi. Soro kagak jero nama nasawita ro. Awi mungala tala. Ya. Terus. Lima tahun yang lalu kalau saya tidak salah karaoke na ala pas sekolah main baru mencaji bicu salona lo. Alhamdulillah ya itu. Masuk mana ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan Belawang, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Babinsa, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur maraja lori sesa rajana hung Allah Ta'ala na to padang kahadere rilalana yonro na baraka hung Allah Ta'ala. Magi nang kalakana baraka satu sikola yonroy. Ko sikola yonroy berarti baraka tu onrona matuntu padisengeng ananae. Alhamdulillah kemana nih wija-wijata kemeng. Alhamdulillah ye. Alhamdulillah kana rohe agarong kana jaji mana nih mispak na nini naronala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamana kasi soketer ananata mante galo naman. Sikola onro ma baraka tuntu padisengeng. Jadi tanah bodo ye mana he wija-wijata ang kamana ngimi tadece kulino lebih-lebih pa matu di masa yang akan datang.
Napabanga-banga mana ita wede. Nawadingi, napanyama-nyama to matuana. Napi tu ya rili to matuay alhamdulillah to syukuru mita natahe sikolana alhamdulillah ajumova alhamdulillah to syukuru. Iye. Iye. Kode na laway malempongi kode na lempo na laway. Tapi alhamdulillah madece manamatay na hagaro. Jadi ya ro guru na de ga chau alhamdulillah. Jadi ni gapo jiwi. Itani anak-anak. Alhamdulillah. Jadi de na ga sitongan aja itu. Ya tu reso-reso na kasih guru-guru na tu. Jadi napi tu ya ri tomato anak perjenga kat dampeng. Kuloi makasing iman na yaitu anak tepat na yaitu anak patuntu pa disengang patama ni ko sikolae he dena marigaga makara aja ki je angka toli sumbangan elau taro ni di matolo dupai man masolo-solo mana mato tu apalah na yaitu mudupai buemu ni akang masumbangi tatel lubang si di guru misalnya 10 mu tahu masumba tata lubang siabang. Nadena mana saja itu mengkalinga. Salo maka bicu padawa madodo nyawana. Abe anak-anak maruka. Jadi abe alhamdulillah. Bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau maka situ tepat nanai masih sekolah, bayangkan itu nanai kau masih sekolah, makan aja jolombo. Palaban ni lah tok mu jolo mak bicara. Nama apa ada kau nenek mak bicara. Mak bicara merukat anak-anak. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya roh baja sanga dewe kamanang kakasi tomatu anak ya roh wijata roh misana inoko gi nenak gi ya arga igalecce gi aja ga macai ya cergi anata aja ga macai apa ada cengan nama tu itu wijata tu syukurukin alomo guruna pagurui ya nasabaya tu bawang meloi ilolonga ya sange lino dengan ilmu loi lolonga nge akhirat dengan ilmu koloi na lolonga ngahirae dengan ilmu ya kon makasin ya roba disangan naro macue mana nih lino na jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari makuana naro aja pada cauki iare ka baturan nuki makada megalada je ang kosona ko to mapas sikola ko memaga ko angka sikola na nae dena tabe tu makasito pampe na asa pada bodari paham makada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ridalanna wa takkali ale malabina nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka tu ampe malabi koloi ni sayarona nae loi malabi ampe ne rona nae lona bahayarona nae angke ko sikolebe tu guruna matu paguri makadahena mapako tu na ampena na bitahe mapako ewe ita karena nae ko buri masikola silenga tu yaro masikola si bawa de yang penting pure manir masikola katu kada sarna paling tidak yaro ampe malabina ya ko mabiasa to di makada iyo mabiasa tu ko bura ni masikola saja makada tu iye malabi dena bali aga to matuana dena madoraka ko to matuana pak magai barakane ya rumah disengangan nalolonga ko sikolewe jadi pada ini mani bawa maku ke jamaah tangan ni kada to na manasa tengkalingan na to maruka kalinga bawa ni kita bawa ni jamaah apa saya yakin dan percaya kodor ai mondri pusat tangan ni kodor ai mondri kada akan aja yang kalinga pokoknya ya mana bawa bu ya mana to si tangga mani bawang majami lo na dewanan na jama apa mudah nilade kare kasih kepala sekolah na bodo to malampe sungan naro kepala sekolah naro kasih
si lolo guru-guru nami ya rabbal alamin, si bawa pak kampungnya kue wehe. Iya, mak mute mak bola baru si tahu, karo alhamdulillah. Karo mak bola baru si, ro baraka namanya ya ro, ibu, oh ibu, jadi makro pak, iya biasa lah, kode usaha lah, iya sekolata tega kaja ro tetap biasa. Kemato kan? Berarti mau lu nak, walau ini yang memeng aku. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari makro buah jadi kamar ero basane kasut ero ale malabina nabita ta berjengat dampeng. Napi tu ero jajina tu ikoko tu apa aku kasih nabita ku indok malabina he. Angka baraka na meto, aga baraka na. Ternyata kikoko ngi makan anak ternyata ero terutama anak ko anak lolo magero hati dengan hati napi jaro nanai madari itu deh kagak meleperu ko marajai apa biasa-biasa nganam itu asal watuna baik cuy mula-mula ko anu madece insyaallah madaje tometu napi jaro tometerio loro mai madari makara nenek-nenek tu anak-anak macai ko ye pak mak bandrengnya pona madari makara aja kasih mau tak berok-berok nggak apoku itu materiolo apa na paham to materiolo matandre pahanna neng kalinga basana andre guru tarumai jadi seperti itu abe marukatoni to abe bicutoni salonge abe ubatong atau kasih apa sekolah tegi lo malanggarang jadi batong alhamdulillah biasa tenda besi, tay awo mani, alhamdulillah. Tapi tanah bodoh pada yalamana dale pak kampung kue, memangnya angka si masumba karo agak sana salo karaoke si bawa, besi tenda besi. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu jadi itu na ikoko to na bitar meriolo romai ko indok malebi naro na napa ya ro riolo romai eko na tojang ya na maga ko maga tan makasimanong malebi itu to materiolo romai ko na tojang anak na mabahat to materiolo te ko na tojang anak to materiolo na kelo-kelongan tapi angka maknana agar lo na riolo romai ini nawa sabara ini nawa sabara lolo ngegare deceng Allah to sabara aja nama Tindro ceramah mi makanan setarna balik matindro ya ro riolo mai to materiolo mapaham maka dia ro ale melebina na bitak maraja sabara jadi angkana na tu to matu maku kwewe kona to jangin elo kelong ya ro magi kasina yewe anakku he nang sabara to makun re mabahange tapi makun re maku rasara na to jangan anak to jalan listrik mani deh na kalau sompoi na to jalan listrik anak nana itu tai HP mani na butarakan ni age lona kaki di kepala di kaki etan nama bali-bali anak na apa ulun na mancaji aja je na mancaji ulu ibu oh ibu rata abe to na maku kue to mate sesa desa kaga igala cemi anak na lapor si guru na ko polisi aga ko menapatika kan ya aga guru na gara-gara ya ceri mi anak na dinoko mi anak na ro beku carana padahal ini matoto asimulangan na to jangan ata tapa guru sabara abe yari di tomatewe sukuruki angkani guru na lopa guru matematika bahasa Inggris Al-Quran hadis SKI Viki akidahla aga ko may IPA IPS
Syukur ki pak ku ini lo pak guru mana ya ro. Kau dan kena mulai ku jangan napamu stres. Masa ngame ya tu kota mancaji guru abe mak rupa-rupa modele na yaro nanai ang kato matojo kato mawa tamewa kato mawa lari kato to loma tindro kato to lima makotutu kato to liwan nanana batena nasi dimi guru moloi jadi kodeta bantu yaro abe mana bade maruka to bakai aku apa aku ya bunga latala bo para sa di ko manca guru TKK. Salatullah salamullah ala toha. Baka sing wajung mo ko kadto sular amo colong Yasin habibillah. Di madengkin ito tayo. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Patameri lala onro naburan nubung alatali itu anakmu. Sekolah masigi, TV no masigi Maka na sila lulalung ko masigi tara ni sila lulalung. Yang penting marwai joke jolo masigi Ni kalau mancaji jamaah koron lalana masigi tanay manamona na Watamai karena si lalu taruh si lalu ya itu nama jako lato si lalu kalau nama sige memang pak elawi masigi pura sara madari itu angkat TPA taman pendidikan Al-Quran pengajian Al-Quran patami kuro pak guru mengaji macilaka to matuewe ko baji sangade na lo leler ba masena bunga latala na de mana haga sumpulon yare gana nama depe bici ka ngi baca nga Quran paling tidak ya tuntung ilaha illallah. Pak guru mana mengaji ya nana hebue aja tama sekka aja tama reka aja negara-negara pakem aja 100 siula tapa dena mu mengaji anakmu masolangin anak itu kudeni sing mengaji oleh ini na deni bahang deni risa baca anak si deto ni sengi padahal perlu tei sebu maka dia tu aku range maka dia nabita kul huwallahu ahad ta'dilu salasatin fil Quran ni gini gitu baca kul huwallahu ahad bana baca pada apalana nareko na baca sepertiga karena na pero kula apalagi kok temai macam mengaji yewe hananahe tilo masige baguri bang ni kalau lisa kiye masige kwewe aku senahe tancung pore tanay mana moye matu ananahe yari di tomatu ewe komega nana lo masigi aja mutu ni macai memang aja mau bedara ko nanae abe ko boleh mate mu tapi makader nanae alhamdulillah mate macange contoh ya Pak Guru bang asara gilor kada salah aja batena bang ade Pak Guru mui aya sanana ya na tujuan na to mapas sekolah na purai Pak Guru ngatu ko guru nahe jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tuh kemudian jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah to ditambah kasinya si sompung eta tomato ewe si bawa guru ewe pakasingi asya mama keta ye kongka bale misalna dena bahangnya guru ya ro misalna ro anata ro padangi guruna si bawa madece maka da madodo paha tu kasi anakku anu nga gare ebe ko carana na wadi maga sana dena marigaga tu aja tititai lisu bola ewe ba guru ya ro anata aja na pia sembarang robotna lenya ya barakakan na ba disenge mereka tuh matu nang kan anak na lisu ya rata sana na pia sembara bama ni korode na wadi tabaguri ko magura na nata ada peki ko sida pena ko na timpai bo na tuntungi si bawa madecing aja na sembara monre kutudo tuda maga to HP na paguru toy mage toy terutama ro mage genge ko meaga dale sebagainya kerasiwi anakmu bu lebih baik riwat tu baik cuna mu kerasiwi daripada maraja matu alena paten hai mago to baka mabu ka gora mabu to gora bo oi bo
maku kue dena cende anak-anak gara-gara lobe mi HP na rempot to matu anak aga HP si lolo pacas. Jadi lebih baik tuh bu, mai waktu baik cuna mu bateri-teri anakmu, mu tegaswi anakmu daripada maraje matu na bateri-teri kok gara-gara ampe majana. De to na sedikit maku ku anak-anak lemu nyawa 60 to matu anak. Perjenga kak dampo bu Jadi desa tu nama rigaga tolino ko yaro ya ceri yaro nae demi ada cengan nama. Pak maga ye ko bicu mobi wi nama kesiya ro aga nasana katagasata korana wijata ro iba guru disiplin ko mega maga insyaallah maraja matu tulini ngarang. Apa ko maraja bi ai si abuni aja na asa ya ridi waktu ta masih sekolah waktu ta SD tidak iya kotolo maga sana kotolo na lisu de na lisu ki guru ta sebelum ngagaro sebali baca pak dongenge pura pak dongengi pak kelo ki katele lo na riolo romai alama sea mua tauna ompori sesekale nasabari watu baicu na dek memena anak guru baicu tak mitu na wedi siseng nareko mato ani masusani nasaba maraja nawanawani Andrenge pole toni kutue. Karo riolo romai. Maku kena nae na gore-gore mani guru na halo pak. Na bawi mani indo na pak bandrem ni. Komi na taro he. Indo na ambo na bawi he. Kana sana he limana. Tanah lari titi. Padahal ngagar ini riolo romai berjenga ada apa bu? Malampe bawa kan ukir riolo romai nama cera ada guru tu matu riolo romai. Jadi maku kue buta berjenga kak dampung bahaya tu pengaruh maku kue. Jadi kota ini si bantu ki orang tua dengan guru dan ulemi sama dece nganata kode itu si bantu orang tua dengan guru. Ya mi ko makara ta sorolo bilobi tonga mi bawa nganata ko sikolewe guru na tonga bawa taranwang lisu boleh sikolewe de to tabati-batinya nata de tajampai tujuna guru na pada selama jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mamagi-magi yewe anata manenge padang kamanenge vita dece ku Allah taala dan caja anak-anak soleh masolehah terutama ya ro ampe-ampeno ko duwewe pajajianna. Si itu bawa kunci napa terberjenga kak dampa bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Aja tamat ngingi patunti pak disenga wija-wijata. Aja tamat ngingi yang kedua toli tapak biasa tamar lala ondro nafura Allah taala. Mansana kola lena mesigie. Pak maga yaro aku tu kotongota kole bot narilino. Agam itu juata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pura dei pancaju wijingen na neru batawe sangadina elo mi masompal uripung Allah taala beribadah uripung Allah taala ibatung tu pak disengang anak-anak ibadah tutu ya iba guru ya ronana ibadah mana mato si ampe ki guru si bawa ya rodo mu to mato anak ibadah mana mo ya tu to masumba ko sikolewe masidakka ki ko sikolewe mancaji ibadah mana mo tu itu yang mana mo tu tata dupa matu angka na bego sikolewe to lisio lompolo ki bargoton royong insyaallah angka misana kasi pepanna si sikolewe buru yari di tomato yang kasi pare misana ko tu aju colota wadi tebange ya nari tabai panca ji pepa ya sumbangan ko dege isa mangaliang jadi agi mana wadi si bantungan ki si bantu ki karena yewe aga yewe tolomi berfasta bikul khairat berlomba-lomba di dalam kebaikan aja mucapai de ceta cede apa benerita ni bawala na bunga Allah taala idi na to tamaka rioren nutta aja to mucapai jata cede pak mage benerita to ni bawala na bunga Allah taala idi na to nondo sesekali tengang ke pak gangkan bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mamagi-magi yewe pak disenga sikalica ubala tuka ki angkana pak barakah bunga Allah taala kuridi terutama untuk alena to mak bicarewe terima kasih atas segala perhatian kurang dan lebihnya mohon dimaafkan wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.